Številka 4, Patrik Čolič. Številka 6, Božič Peter. Številka 10, Aleš Štovar. Številka 11, Blaž Žgavec. Številka 14, Željko Kecman. Številka 16, Zoran Kuhanič. Številka 17, Amen Rečič. Številka 18, Jakob Vukovič. Številka 20, Aleks König. Številka 21, Luka Dravlija. Številka 22, Andraž Velkavar. In številka 55, Filip Mančerevič. Pomočnik trenerja Azim Rečič. Potem fizioterapevt Dejan Kumer in pa trener Hren Bol. To je bila rokometna društva Izla. Sedaj pa prihaja Borana Belogradska.
Zarednik Hajzo.
Ždanec je zadev Pavel Rečič. 10:8. Gremo dela na bloke. Gremo skupaj praska. Gremo skupaj. Si. Se spinge l'igrane Matic Brejfi, vediamo alcuni più domaci grandi, Dania Subici, Dani Gasli, Marco da Gasliga, Faccia a sé, se non puoi stare su qua, non è vero, solo! Prekršek za rumeni karton pri domači Belmi Sidan, Belmi Vičajnik.
Soleccia. Gli attributi che toccano per Celius e gli Mario Rosati minuti voli di serie trattando Mosemi Weiser proti Weiser.
mistrzu i zarażenie.
neko poskuša obraniti se nevidno Božiću.
Spet imamo 4 gole prednosti. Sedaj pa obramba. Vsi skupaj, celo dvorana moče, gremo skupaj. Zadnjem je Brent Havel. Njegova šesta. Še malce ostanete, kajti na koncu bomo seveda po mnenju nasprotnega trenerja izžrebali najboljšega igralca v vsaki ekipi. Nagrada za najboljšega igralca pa podarja Eden Nikasi. Tonight's the night, alright. Dance feels like a little party. When it shifts to nothing, it's another boy, it's the neighbors. I come back up, I wanna hold that. You hold that, don't let me go. My whole sentence is big, we don't need to keep on. I want the dance up all night long. Grab my hand, play the song. DJ say my life, come on. Leave it be a back off the wall. Feel the beat and kiss the vibe. If you don't have a say, I can't get to a good time. To a good time, yeah, that's
Po długim czasu drugim tego za Izolą podejmuje Paweł Dredzić. Danes na tekmi Izole in Svoj Gradca. Svoj Gradca, u igru se vraća Dani Kašnik. Imamo sedaj napad na +4.
Spet imamo 4 zadetke prednosti. Dosić, 3-3. Prethodno prednosti. Do konca pas će neko da vidiju. Prima Kološka. Prima se raigrava noke za našega Humeka, lanskega najuspešnega vratarja po obranjenih 7 metrova. Blaž Žgavec. Še vedno imamo 4 gole prednosti. Da vrača Joko Malusa. Gremo za dalje obramba Kološka. Gremo skupaj. Pomaga. Sure.
4 minut do końca, 2 gola prednosti. Prema pomaga 12, Ramil Rozović. Obramba Gregorčića. Prema sve obramba, prema Kološka, prema Kola, sve! Za drugi je Vuković. Imamo se daje na plan do konca 3 minute. 3
sekund. Igre odseke. Prekršek za 2 minuti. Izključen je Božič. 2 sekundi do konca tekme. Končana razum 16. strela, jako malo sa 9 metrov. Verjamemo čude iz dvorana. Vrsta primerjuje za 30. In s tem je tudi končana tekma. Prva točka ostaja doma. Na koncu se nam ni šlo vedara. Točka je točka v boju za obstanek. Sedaj bomo vsi skupaj malce počakali, da